India le China te hi kumtam tak chung an lo in chen om to a in chan thatak an ni thina ni anin karbor work po a thachin hle a ma se ramri awangin buaina ne an nei chodun ta a tun mai vela tang hian boruak thalo nei tran an nilawa kumsang khazakwa samruk pahnia khan border awang tho hian inti buaina an lo nei to a indona hial a chhuak ani khati laya indona awang khan ram pahni inkar te hi a that hei ta meu lawa China khan kha indona khan India ne ma se tuna chuan an sipai le ra thwam nei te chu ain ang reng to ani India le China hi indo tak tak se chuan tuipui lama indona hi a om nge yanga China hian foreign all tam tak alalu ta heng alak lu na mun thuma then mun ni hi chuan Indian Ocean apal tlang nge yanga yani Indian Navy chuan Persian Gulf le Africa lam atanga China thillak ru te chu du tokin andang theidon ti na ania hetiang alo ni chuan People's Liberation Army Navy te chu Southern Asia top lam thlenga an kalkwal vaka ngai dona hei hian China economy a ngong na satak anei theidon boka heng zong ba ka hian India hian ral thuam panga China in a hlau nge tur aneya pakhatna chuan Vikram Aditya aircraft carrier India hian aircraft carrier hi kumsom nga aya tam alo enkol to a ama saber chu kumsang khazukwa songru pakhatami INS Vikrant ni in kumsang hi som pathuma commission INS Vikram Aditya hi anu nung berle heng carrier man to zonga chakper alani me kani he carrier hi atira chuan Soviet Union tana siam ania Anti-submarine warfare carrier ni in 100 mm Dex guns 193 SAN-9 surface-to-air missile le SSN-12 sandbox anti-ship missile te aking telbok ani. India hian kumsang ni pali khan leyin apat then khat athak nuala kumsang ni pariat khan peifel le man be seyania ma se boina neu awangin kumsang ni pariat kumvek khachuan an peifel man talo ani. Helong atana mantur Barak 8 short range air defense system India le Israel ten joint program an siam chu mang thei turin angak mek boka AK630 system po man thei thwai tura beisei ani mek bok Indian Ocean na chuan China tan Vikram Aditya hi Chinese long te tan anok don hlea China long te chu tuipia hian adang ne thei viau tura rin ani Panina chuan 5th generation fighter aircraft FGFA India 5th generation fighter masate hi Hindustan Aeronautics Limited le Russian Sukhoi Corporation te siam ania American F-22 le Chinese J-20 te elphak tura duan ani Indian Air Force a melung thar phunin India hian dollar billion somni panga a invest sa ti hian hetiang fighter zatni somnga vel acha chuak theidon ani heng fighter te hi kumsang ni somni pahnia chuan India a thlen thei be sei ani FGFA hian storage sanelian lea radar guide missile po paruklai alingdona BrahMos supersonic missile po aphur theidoni in report chuan atarlang telbok ani China tana FGFA a hlomna chan tura langchu Chinese J-20 fighter te a elphak don wang ani a FGFA chungchanga hian boina neu omma se Sukhoi Aircraft Bureau kumsomsari chuang experience lo nei to tenena siaman ni awangin Chinese J-20 te ai chuan thazok tura rin ani to pathumna chuan BrahMos anti-ship missile India le Russia te joint project BrahMos hi short range supersonic cruise missile ania surface le subsurface ship atang te pon aka chhuwa thei ani BrahMos hi khovela missile thaber te jinga chiar me kani BrahMos hi India DRDO le Russia NPO te changkopin an siam ania BrahMos ti hi India le Russia te luiming Brahmaputra le Moscow te ming choya pho ani nge BrahMos hi two stage missile ni in aspid hi methum ania a omna mun azirin missile te hian mel za somrat paruk atanga zathum somvel thleng akap theibok ani BrahMos hi People's Liberation Army le People's Liberation Army Navy te tan anok hle dona China Air Defense lam tan boipui tham tak ani bok ani Palina Kolkata class destroyer Kolkata class hi India guide missile nu nung ber ania englonga po man thei tura duan ni in
Navy lamtan atangkai hle don ani a primary radar system hi Israel aircraft industry te siam ni in hei hi American Aegis radar system te nena intluk vel tura rin ania he radar hian tuipui le boruaka missile te chu a omna a hrechat chat theidona sonar arrays nei bokin hei hian tuinhuai longte a chui theidon bok ani hetiang Kolkata class pakhat hian BrahMos supersonic cruise missile somporuklai phur theidona AK-630 system pali le anti-submarine rocket le helicopter te akeng teldon bok ani hei hi surface to surface firepower phur tam theiber Navy lama chuan alani ri ani Kolkata hian Vikrama Aditya hi air defense lama te apuina sa thei viau dona hei wang hian Chinese longte tan anok hle don ani Pangana Arjun class ballistic missile submarine INS Arjun wang hian India chu khovel ramjinga undersea nuclear deterrent siam chuak thei parukna ani meka INS Arjun hi India siam chua ballistic missile submarine masaber ani bok hei hi nuclear missile ka chuak thei tura duan ani a Arjun hian K-15 short range nuclear missile som pangale K-4 intermediate range nuclear missile palite akeng telbok dona K-15 te hian kilometers zasari ka phakin Indian Ocean atangin China aka thleng thei don ani Russia te chuan he submarine siam na konga hian tha an tho hlok le a Baba Atomic Research Center te chuan design lama an pui ve thung ani India hian no first use nuclear policy apom awangin heral thuam hi aman masakarin ani lawa hei wang hian China po in an hlau em arin omri lau ani he policy hi lo thlak ta po ni sela Arjun hian nuclear missile som pahni chau ala mang theidona Arjun hi submarine pathuma aman thei turin siam tum mek ani ti report chuan atar lang telbok ani hetiang bora kan nei mek lai hian PLA chuan ladak buaina atanga khovel ram deril rushwai koi tumin South China Sea lama ma alang bel le a PLA te chuan military command pangazi nga pali chu ladak muna hian ada bel le a report chen khatin atar landan chuan East China Sea Yellow Sea le South China Sea exercise le drills nei te chuan ladaka buaina awangin har satna an to kani atia China le India chuan military commander te anin biak thei hun an son hlat mek lain PLA lam chuan LAC lama sipai an la inda bel mek zela India palai le China foreign minister te September ni soma anin biak na chuan in hnu do le remna chung chang an soya tunkar chhovel hian in biak na an nei le rin ani Nikkei Asian Review in report a pek dan chuan Southern Theater Command chu South China Sea lama impua cha tira Northern Theater Command te chu Korean Peninsula lama impua sei tir boka Eastern Theater Command chu Taiwan le Japan nei lama inra ring turin ada mek bokani atia Ladakh lama PLA Western Command te chu inring rangin ada tel boka hengba ka hian Xinjiang le Tibet lama po ada tel bok ani kumsang khajakwa somnga a Korean War Khan Jawaharlal Nehru sarkar chu ati buai hle a kumsang khajakwa somruk pani khan Western le Eastern sector chu China sipai te tan a honga China chuan khovel ram dang zong in Cuban missile an buai pui la in India alo be thung ani China ne na anin kar borak siam thata tum mek la in India chu achiber thleng thei tura in ringin tuipui lama bordara te chuan in ra ring turin sipai ada renga August kha khan South China Sea le East lama US sipai te dang turin China chuan military command pathum ada bela D-26 Guam killer an ti bok chua en china DF-26 carrier killer intermediate medium range missile po en chinin US le India chu aran vau tel bok ani US Navy super carrier Ronald Reagan le Nimitz te Hainan Island a base nei mek chu heng nuclear submarine te hiana el phakani ti a volunteera China in ladaka buaina asiam hi Hong Kong anga Tibet ramlaka thunei atumna ni in alang ani